Cholesterol ise masangovin fat hi ipiham an he masaw hite fat hi two types aumin alhang pi a an se hiute fat la hin saturated fat le unsaturated fat aumin hi ichi ki ba lo na dan an se hiute mi he ma dia poimo en in en awa hin carbohydrate protein fat mineral vitamin carbohydrate le fat hin energy ap vina hi protein hin ta sa hi growth khanna le ta sa repairing a ball pi vina hi iji a hi ta sa building food jong akiti na hi mineral vitamin hin ta sa ho nanna akonin a vyang do ovin a hi bone teeth meat thale dam thena ap vina hi fat hi ipia ko na ki muham milk dahi spicy butter vegetable oil palm oil fat fish meat fat ahin elementum akimuna hi carbon hydrogen oxygen fat hi type ni aumin hi saturated fat le unsaturated fat saturated fat hin carbon single bond bo ahi in unsaturated fat ahin carbon double bond le triple bond jong aumin hi saturated fat hi fat hoi lo tin jong akihe in hi unsaturated fat hi fat hoi tin jong akihe in hi 15 chain carbon ahin 30 hydrogen aumin 30 hydrogen la a khat minus i bol le mono unsaturated fat ahin hi chu 29 hydrogen bautin a hi 30 hydrogen la ahin 2 minus i bol le poly unsaturated fat ahin a hi 28 hydrogen cardiology hon wang saturated hi han unsaturated hi jong le thau ahin ni eding adei pove saturated fat bad fat ya ki he pa hi room temperature a ki koile solid akhal zina hi isu sat le tuikit zina hi example butter cheese meat egg saturated fat hi alhang pi in ganhing products a konin akimu in hi ichi plant a kon coconut oil le palm oil jong hi akisim thakin in hi saturated fat ichi mi him ta sa ading hoi low fat thaw ho chu hi unsaturated fat good fat ya jong ki he ichi fat ho hi room temperature a aki koi jong le liquid tui in a jing in hi example peanut oil vegetable oil olive oil ichi unsaturated fat hi alang pi in plant based products a kon kimu fat chu hi ichi plant fat ahin fish nga athau lo ho jong khu akisim thakin in hi ta sa ngai chat essential fat ho chu omega 3 omega 6 ho hi ahikin in hi ichi hi vitamin a kisim jong imodeu hi metabolism syndrome cholesterol triglyceride blood pressure sugar cholesterol ipiham cholesterol ta sa alap thau fat zar khat hi ama hi ine ewa kon tisan la le liver a kisim hin hi chi cholesterol hin tisan gui sunga mun khana ahung bedana ahin tom phat le aban bana tham khana hung tam deu a thigui chu ahin su nia na hi example nula a nian kitanga ho tui chi thelo a tui le do tamang kho hi ichi thigui blockage hi 70% ahung jong le koiman a hebe ji pona hi mihim akhan ahung kilhit na fat ane ho hi asung lang a akhan lo le apulanga ahung khang in ichi apulanga ahung khang chu mihim tha ho khu a hi asung langa khang ho khu heart blockage kiti ho khu a hi mihim bp nei a chi lewa le bol zo ta lo ho khu 80-90 heart blockage ai ji ta we hi chi thigui cholesterol in ahin tom phal 50% apat endothelium lining membranes jong khu expand hungi bol pe ahin last upai lo a expand aki bol thelo phat le thigui chu hungpu ke ji a thina chan hlungzui a hitai khangtha ho dia
50% blockade zo phat le thigui po ke na ding chance jing a hi tai kum tam ho chu 90 100 apha ani ni le heart attack chu iti a the a hi heart blockage ipa ki panham cholesterol tisana tam na cholesterol tam ne ji triglyceride blood pressure body fat diabetic smoking oil haneji meat food ne loje mil hadon je stress no exercise mil makhan bonoi lap tu lai chapang cha jong idia heart attack ham kum somni a pat cholesterol triglyceride ong ki khol pantan kum somni som thum zo la izat ham khat ana phaji ta na hi tu lai khang tha ho smoking jong a bolovin an ne thiang lo ne jong atam ta na hi aphat achang lowa overweight stress jong ane ovin chule na ham tong jong talo exercise walk thasiana hulsa pot na ding bolmo mong talo ji a hi cholesterol hi liver akon 70% akisimin 30% hi ni akon akisime kitina hi genetic khangui a heart problem nei ho hi liver in cholesterol dobra asim tina hi triglyceride unsaturated plan thau akon kisim ta sa a tam le heart le pancreatic ngoya dammos ina hi tulaya thau kizanga enne kisim hi tulaya athang pi a corruption ki bol ta bang a hi ne lowa the a hin la kine tho khanin a ta na hi heart blockage hi thigui hoi lai hi jong le the a hi blockage percent dungzui a blood supply thom ding a hi ta na hi 100% blockade hi le paralysis coma or death a hi tai mi hen thi na thei a hi dan chu blockage na mun chun apu in a hi cholesterol le triglyceride na tam nei le bp sang ding cholesterol le triglyceride thugui deposit le heart intisan ta sa a supply boyding na heart in overwork a bolji a heart muscle dam moding hichu myocardial infarction na hung ding tisana oxygen hoita ta hanin amuzo lo phat le angina or coronary artery disease chest pain ding ta sa a blood supply ahung lo phat le ischemia ding bp sang le heart attack stroke kian do na dia bolding ho sa ne jong kitim building chule ganja project akon kisim ne the ho thaw me ne jong kitim building spicy food jong ne lo pha hi liver jing in jong athu zo poi fiber lang ha ne ding na tong lo hon exercise ball jing ding thei thu jong aphat a ne jing ding fat asul homin a hi gover in jong oil good for heart advertise a ben hi a bol ta na hi triglyceride hi fat cell and blood are stored akibolin a hi jo che hi le sunflower rapeseed canola olive soybean and palm oil tulaya heart blockage hi operation lawa jong su dam thei bol dam thei kivian do thei hi angiography ti ho